Murah mana pakorhonna adong do. Pakorot ka biaya. Alay mo lo sisa tahin sisa urut do hamu. Yakkan apa tubahon narik yoti. Takta nang tama hamu. Dari dah dalam tong dah hamu dah kotak pasu-pasu. Jadi posorohan itu lang nang dihabak kaburuk ko sisa tahin hamu sisa urut. Asang dia wakat kira mangyud. Asa bakat asa tiomen na sumur kencang mas dua di order. Karena tu dia mengaula satu kumah muda potong multio, tu dia mengaula di pertibum satu tong mau di gajah umur. Maju tulang. Jadi ala nunga di dalam kebuda-buda daudi otik di kemaju dokter ma autor tahu saroh hamuna. Ate. Jadi pasoran tulang yang gohami doa maksudnya sahut rohani itu Pak. Ya itu dulu hamu son obat mahun yang tinggal di sopa terus hamu Pak iberek gua apa saru-saru jai gimana enak kena holang sekamu obat tamu son dua lain antar holang jadi Pak posro aku Pak kamu marsya minamina solok gaul pas sekolah sama suat darubian selalu akka nama sa diulau nak kada dia Pak doktong buanan itu kadang kita portivion. Jadi itulah ala. Tari waktu ulos sama satan yang asal siti masih apa, ulung masih tulus nurut Pak. Tukang songone Pak, romangi ulos dah bawa satan itu kamu. Amat dari pertama doktong ramang kohi pasuran. Dari satan itu kamu. Di kamu awang guru rohami hula-hula naposok marga sirai mengulai gimana deh Ida tulang pasti mau beri nami mengalak bursirai deh mengulahi mah gawe majalah horas jadi di bagasan nyon di parsaur majoni naburu nami nama rujung ngoluon molohami hula-hula naposok manduk mas segomos tuamu poparan di amang buru nami na buru nami siang dia maju duluan nyarion dos rohamu termobi mamu di nama ramaranggi molo tangi hari do nakingan so jujur ngolu ni na buruon bunga torok PHP pinok parna naruhan nami do. Jadi di bagasan ini di katoropon, bunga boy saya diamu dan bilang, mau kami mandok di katoropon ini ikut dos doramu, ikut saudor doamu, ikut sauluan, tudolok manang tutoruan, terlumo memeho itu, ngayar lagi pengoramu, Sonia, Ida penggoreng nakang. Homa namang lagi. Naburon penggatihon na pasatay besok ang ibe na merludu tuamu gati na merludu boras sibir ni Tonti jadi bagasan niyo sa derion lau pasatan ulos maami tuamu kapaparan ni naburo niyo sesuai na pagkateta namu amang baru di diri raja na budari 5 doa deh Pas tulang pas. mulai di bagasan niya amang baru ala adong do no tarbon nabi 5 lasamu mau rasa mengatur na deh Gawe aja nami. Amang baru nami marga sadari di bagian tikor rohami tulang jadi ala 5 penjut tuh kami manik jadi pinasama jolo ulas tulang 5 teh jolo berjulu jadi ulas sepasaton nami tulang biar saplomang mak saplomang dari pertanding nasional. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
sorangan. Alariale Tuhan sampai rau sorang. opung boru opung gali nung alas rohanami molo hubere kami do marhiti sana kahorong muna nang pinasaha muna to kami di bawah kamu do harboy pil harboy 1,000 asa do honong ma so ono tutua di hata harboy pil pir ma dudukok kita daul pasalongan
Birma tututo dinamis sa luhuna lumobi ba di tinading ni day nangon. Tujulan lucu-lucu mananga kapam ngomoa. Mati itu. Laos diwak kamu do raja nami. Ulos na hapal, ulos itu orang bu ulos na gajang. Las matutu badan nami. Nangaka partod na diaka pinupus munaon. Memakai asa gajang matutu bari dagay dia. Gajang bari tahoras. Torok maribul ma. Diaka pinopar ni di tinading ni day nangon. Maka malatau sa luhuna. Balgani holong muna yang kerajaan kami asal dohono masih holong itu dua titik na dinopa orang ulah suhu. Oh itu sosadi. Hari yang nomor satu dulu nomor rupiah. Horas makami raja ni perkelingan muna nama jalo. Marli pagad dama di hamuna saluh na opung nami opung boro. Raja nami ala humoto do marhite holong muna matunglo jangan. Gawe. Ditahiro nami neng Roma kami. Lauro marsoba dua do bani raja. Mula betul kalau tangan nomor sobar aja nabi songo dalam nama pasangan pukamuna las marohamuna yang nama ngatur haram aja nabi masih aturan namu di parjong-jong muna. Jadi Tutua kita saya toto menatap Nama manusia Aduan Nana lewatan Narik kopi di mall Siang mari Nampe manusia Sayur bandaro toto menami Mas tolong aku toto Tuhan hebat lagi Ibarat toto nomor satu Nada,
sinono ko ako anak ko. Unko baka mo. Saya baru amun no na baboraton. Anak ko dan kau bigay na sa dia. Jadi ikolas na ako. Ayaw kang talaro at masonya ako tayo puro naman ang sunod dia. Jadi ida sa pangido ako amo. Kuning gamma muda video muda kanak muda parmek ko. Oh, lebih na muda. Sunod ni masih ako amo.
ijip pasata mo to kami so nagdua na malador manong si Maraltong na martago ni Rubian oras mami tutu na majalo ina na pinasahap muna di ba sa tikyon maglamar bertipong liba ganda man ihamon na mga niya matuturo dyan namin Nama saudara, kami betong martam yang mak, kamata di bata. Ang lihat, bila di bata di kami gawin na nila mo sinur papa na matuharasan dia ka jurnal. Kasabuhay mo siya, tuwari ka naman iyo arong gatong daw. Buhay pa tipa mo nga lumay siya nun, pero po kami tulang mo man. Asa doon naman, so na doon, si Tituya. Asa balitang mabagabi. Ano yung mabagabi na di tayo buto-buwan. Pare mo mamarsugo gabi, asal ulo ka mo marsi Paulo. Baka mo mana opertusi. Ay betul. Kami berubah di bangsa tikiot di hapon ang baru namin ang baru ala di kami Luzon Boras Pir asal tumulan nolak kumasahan kami baru asal hubang hidup kami sebagai hidup namin. So kami mati amang berasut kami. Jadi apa yang permasin kami? Asa iso kami. Lihat kami lihat horas di duluan sahur batuan ini baru namin au sahur batuan. Jadi mari teh yang permasin kami. So kami mari kami kudang lihat kami lihat horas. Las pasahat to Boras Pir. Ganda yang mana hok atuson. Baru namin ang sormato di anak do di boru kakang boru akalaya ka ito bolo besok ay nabuhay pa sa tami Boras Pir tuhamuna bahiti-hiti pa sa limaduan ni na baru namin ang gibatong may jalo badan ng patudyong muna di hata ni Boras Pir hata holong namin ituto asakin bapoki bahul-bahul pasalongan Pirma to din hura sa luhub na paparan niya na baru namin ang Salvador sa iluluma ng akapamabuhay. Kasatan ito ang ito. Inalipasan na lang pa sa Hampton. Ulos herpak. Ulos na gajak, ulos na gulang. Walang betul sumandian na nabuhay na pa sa kami dahil hiti dan ni tanyang namin tuha muna paparan nila baru namin Los marohani hamuna kapuparan ni nabor namin ang Salvador. Jadi sesuai do yang kapakateot ka na budari ang boro. Di pangarap potok ka 5 maulos. Jadi ang boro mungkin dari bawon hamong kau foto na ng boro. Jadi mula teman obat di jauh bunga mang baru nami di saudo kami udah naman hamarang di purba Malata to lang. 5 na barhitayo di na usap madua na baru nami di bagi sa tikyo pos rohata sa luhuk na barhitay katamyang ka sayang dia mana baru nang sormadol dia tuat na tulinganan pasok dia tuat na tulad bunga sa gabi si Parjab paringan liha buluan sa rin Betul to lang. jadi umpar itu nak baru di bawah nak tulang mudo parkuibir tusong libe na buta pa tumahami di parkuibir mendapat kamu las marohamuna asatin mapoki bol kasalongan 5 tahun di muna sa luuna luju-luju man ang kapangamuan
Jadi lain pas atur ka pasu-pasu, hubar dia kapak kareot ka pang baru 5 maulis ya kami. Jadi bolo na limon, unirodo na bolo na buru-buru pa daw. Asmar na dua. Mana tangan ini? Tangan. Mana untuk rupiah? Bos rohanami terlata berdiri dulu mula sadari. Dapat bunga kapan gue nilongi. Dapat apa sepasu. Saya dia memang itu ulang mula dosa kecil. Tidak masih ada maju maka sana jono. Yang kapan rasa penggabi 7 Nero dia mula pinok pernah purnami. Betul. Hina tunai di sumur kerja di bodar. Dia mula saya mula pinok pernah purnami. Kami mampu saja jago. Kamu masih tahu pinopang. Orang gitu. Takas song na biroto mura dyan nabi. Di wag kauro sa luhut na dinggan do nauli terluwa ma ulos harapang nalaho mangulusi perdagi mo nami. Las di bay kamutan niya mangulusi kato din nami. Isol hami raja niyong buru muna na yung pasahaton at kanauli na dinggan. Maradoktor tiha muna sa luhut na karaja ng lolo nami. So nahatan na matuido rohorong na raja nami. Kasudak kurung niyang ko susakot baliak. Dan sudah man si meron namin susadi lawan dapat kamu sa na ulo namin ato nang roha may pagkalingo muna dapat kamu raja ni ulo namin marsyatura mga raja ni nang na mga tuhan Gabi mamakal. kami pe tamado madok mulate tuhamu selukna anggiet tangi koromuna ima sona tinaring ni inang namion akapoparanna dos rohana dor barpudion lahu patupahon na dinggan dot holong na sa timata mararpon hamu selukna hula-hula nami tusoni keraja nami nabo terpatupahami siapon ang suhudon asa rohong nami song hatan nami tua asa titin na pinumpa kulang-kulang pangaruna ote susedia pelajaran yang pinapalami amat tadi pertama totong na mangguhi pertama Patutu. 5 bawah sada buru jadi bola nak borot takas do binoto napur jidon nak borot tiki sehat na di bor opat nak borot waktu nagujuan nak borot jadi ada sebelum nami tu hamu na lumubi di parumain ni nak borot nami tapi warna Tuhan nabi itu kamu lumubi nga sa daw ta
sada rohamu dus rohamuna hamuna lima dina hamarangi siap tangan satu sepudan ikut dus rohama siaturang song-songoni madah boru nyadoh dono kami di sini setokin jadi songo dulu nami lumo bitu hamuna lain nami na lima burjina boron ingot tamu pakai hamu mai tutik kitik kinalah yang nalahoroon ikuboy sada rohamuna na lima dina hamarangi atau asa dapat soon itu tua ani pagabi itu modal siskadoan ari mo matrong gabi boleh tutong do hamu masih kau do kalau dinaringgan dia ada pesawat matuan di nomor namin asa tinahon malitio bina itu penguhatan pendalong bahasa atas padung bos gitu nih Mulate mari tuata, mulate mana dita saluhuna. Dia kahita na marhula-hula boru. Di sembro rohami saluhuna. Raja ni hula-hula muna. Naposo ka mulate saluhuna. Gino. Imam mula sa Siregar. Sampai doa kahan ginamit na kanisa tu shopping ate. Ima di na Marsiala di nang sormatua na boru nami. Ima nang tabado-bado di bawah tikyon. Gino tuh. Jadi ada raso upasata mi hata nami ate do surat ate multung na mamita ate dari pasato na hor mas morata jadi do nami memang baru jumur mati upasata mi boros pirdu kami Gabi emang gabi. so di mana jadi emang produksi kami di bekas tikon di naroma kami so kan hula-hula na foso sa hula iba di na pasato boros pir marito ite ng sorbatu na buru nami on asapa ma jong musik nomor tu sih Om manilok na nong sorong batu
Ate, di siya mo lo tayo do. Dang anong bidu lo iso nate. Unang kami tumatang si tay kembali pas dita di persarumatuan ni namboro namyo. Oh, lama tuturo dyan. Jadi songoni ma dia mo borusa lagi. Gabi. Di sondro kami nungan hula-hula muna marga sirigar doa duli namin ng gulang buru bere bere. Ima dinang kuboto kami nang sarumatuan namboro namin na batuan. Sidonok ku perjulo mo dito bere ko nate. Akyamang buru. Gabi emang tadi nami. Jadi songoni lang di ho beri Asia terus video horo atak konongan. Tanya kamu. Siya noma kudu harro nami juga sa tikyo. Molo di rajum mi horo di ngolum di portigo di ngolum monongan. Di hamu kana marhamaranggi. Rata ma songka katulamu suku-suku doro nami do ba. Gua ma sononongai basa sonon bagin di beriko. Dua do bereko dua dong bawa tina nama saya deh itu wono mak muna hinan ala ima horo tikki na buang jumolu ngari umar jumolu dang namar hasoho tado pihak mo bisa dah dari mula kami sangat tulangmu sangat miris do kami di bagasan tikyo di pataringon dia mau pinopar ni kami menafidu musunami jadi bersong tuh lo mau aku sendiri yang kapur tulang mulai siapa yang enggak doa udah ada berketepatan lawa dek mula masih orang buku beri ngalarung udah sok pun dapat tiket do jadi di bagasan tiket mau bang sarumah juga mau pung beli bagasan tiket malu kami lunguki dek perasaku tuh beriku dan ada orang dapat bendera puberi artinya satu sunari nggak baru urus di hobere nama 70 bere jadi menurut songkai mau umur mau lanjut soal kurang kami seakan-akan lo musuh kami puharu lo ngapain perni mang naubu besamio Bertanya mau tulang bertanya. asa berusaha di hobere mengelului dongamu lao sarung matu tujuan nyari mo lo songoni do bere dori di siso ada do ha katulang mo mangalip po da do dangan di hari ko toko to na maraso takko mo lo sumampu bere mangadului akaburu di tulangmu manambur nasing asa udongani ho au masud tu nyari kemaraso ta do bere asa sumonda semangat tami akatulangmu sirigar nenggulun dari sono unang sudah hari sudah di barang-arangan sifat nasi bangkaroni bolokon dewasa berpikir tujuan nyario songon dia mah asa markino parang gabe mati puluh te babakki ada orang dorongai molo sudah hobere sudah mah alat sifat bapakmu mah taropo pasal ulus pahami tu biloper ni namburu nami nang sorbatu nasabang ma jomang musik nang bartusi
Sarmatua dihamuna raja namang baru nami Gawi mang raja nami. pembartubuk komuna di Sarmatua ni nang baru nami on nunga takas be di haro kami jalan nunga hupasat kami be perbuebir gatini eme namar ludu Betul raja nami. luaing pe udutan nami ma aladong do di patu pahami tong ulos namar rabu Betul. jumolo baca hupasat kami ulos namar rabu Gawi mang. asal hupasat kami non kapasu-pasu tuamuna saluhu na paparan na baru nami on Gawi mang raja nami. molo natatai diri raja nabudari godangna 5 Ido tutup ido. jadi sarupama do atani raja ning go siregar rekaningani mulu sadang ebo to hamu tulai nami ma nawak nai hamu mengatur hon Iya. Tangap kamui. Masuk mah 5. Anggiat matong mertangiak kami tempat tadebata di pas-pasu Tuhan di hamusalu nak kalian kami dapat nami asa marludu maya kahagabeon marludu kabarhorason di sitorok pinopar hamusalu nak kalian ke debotoku saluhu nama hamu pinopar nabor namion asa dohono masuk kata di perbuepir asa pirpoki bahul-bahul pasalongan pir maton di muna salu na laikun ibotoku jomuk-jomuk ak kapakomoan sosong di malas nyuntuk kami nak kaning urus terok rabu merhitian ulus terok rabu saluhu na sudah hamu laikun ibotoku sitorok pinopar asa dohono sondilo nina tua-tua gajangin natiang di rumah gajagat yang ni sopo lu ngagajang be umur ni nabor namion sayung gajang ma umur mo kale kuna poso do saha solu saha tinogu tubutian lu ngatakas be upasaat kami parbuepir do ulus tor rabu di persar mo tuan ni nabor nami tuhamuna saluhu naladabin upaton nami lele kita manggolu saur saha tunagabian upasaat taima talagang tutur tu una na poso di Patekiron, marhitehon ng Sarmatua ina na tahol ngayon.
Besok kami hula-hula mo sa lubang galong margana. O partujo mo. Nang sa matua na tahulog yun. Ibulo mo yung hoto kami sa unatan ko raspit ng takos pasat tamin na kami. Pero magmuna. Sa ronay masong nanin matua. Pirma boki baul-baul pasalongan. Pirma ton di muna juru-juru mana. Matuturo dyan namin. Obat na niya tayo na budari. Obat si pasaton namin. Hula-hula muna, hula-hula na poso. Saru pa ro tuwa rin namin. Sregar doon babatu. Alay puro na limay. Jumulo ma puro namin. Baru mangihu mau pembakaran na tunay hawapan na mga luhod. Jolo. Ulos herbang tu di parkilegon namin pinokor ni inatahulog namin. May manobar to si.